ali dolazimo do onih bitnih stvari gdje se želi poništiti, poništiti ženska prava za koja smo se već izborile. I u biti čovjek bi mislio da je to riješeno i da društvo ne može ići unatrag, međutim može. Ko da je 8-satno radno vrijeme zagarantirano? Pa nije, već sad manje ljudi radi tih 8, svi rade po 12, čak i nekad i 14 sati dnevno. Dakle, ni tih 8 sati nije zagarantirano, ovo je još manje zagarantirano. S obzirom da međutim, ja imam nekakav ipak nekakav osjećaj da se ispuhao taj balon. Jel? I da su ovi klečavci sad zapravo neki zadnji posljednji očajnički pokušaj u tom smjeru, ali društvo kao cjelina je izgubila se ta oštrica koja bi mogla doista dovesti do nekih, jer sva istraživanja pokazuju da su neka prava toliko čvrsto ipak uspostavljena da ih nikakvi referendumi i neće moći skinuti. Drago mi je čuti da je to vaše to su stvarno istraživanja pokazuju, to sociološko, to nije nešto što se ja zamislio. Da.